Wachil, chayapeo bishik chuech, hasrere takanik chiwachre kashkol paweqatinamit? Utsri, nabera hoshika wetamaj. Hasriri hunkashkolil. Arewari yabil riman yetal tawa kumal. Sibalah katsahanik. Shukuhe kuyak ashpaka kaslemal. Haskuche, shqat wetakanik chiwachre kashkolil paweqatinamit? He, atik shanumal, pasibalah hamak, shukuhe pakatinamit, pashil kayala, shukut rip, wayabil ri, kayutsahriwinak, ubi coronavirus, COVID-19. Chikuyak ashkolil pakikaslemal takritinamit, rumal wa, atush kitorik halahoh tak kolibal, atush kip inem takrichich, shukuhe rinimak takrikohib. Richahinilap tinamit kopa kiqam kikichahih chiquitaques ronojer ritakanik. Wechahinemri kubi chishak pahital rikahbal kuyao kuhelbi pakachoch. Parikahbal rimang yatal tachik kelbi hun chirachoch. Rech katob anchech u atushik riyabil. Rech kak atushu wach riyabil coronavirus chatkanahkan pawachoch. Arewa uno hibad rimayap churchi rech pashil kayala.